Kakak kan macam. Kalau ada dalam bu. Ya antos kecil, asma kata bareng. Paling kakak angki akalam biang. Dia ada musuh malam. Len, bentar Len. Hah? PT, timmu di PT. Kon bu, kalau makan di men. Apa dia kau Len? Jalan di TV terpedap Pak. Timmu di PT. Pening PT dan T. Oh, jangkau cukup PT. Apa ke jangkau? Bah, Oh, tak cepongku banget. Ya sepatu nak. Tina ya nak. Ceka ate si ke Pak Ali juga. Ajo kan kilo tahu, udah tugas berat. Pola dekuk du malam maling pasau. Oke. Ya rebah kita kancen doncong. Alhamdulillah lancar sih. Itu kelaruan bukan benar. Enak. Topong cek kelopai bajengnya nak. Bila mengata lagu, oke. Tengah teh nak yuk. Assalamualaikum. Salam. Engki Pak. Ini apa deh? Kedun kuda Pak. Engki Pak. Cek pengen teng, ibu sepeda. Tengen teng dak gimana Pak? Cak kulkun karo kemi. Ini minimal makin lakuna kemi. Tong kepenyaman, kunci setir atau apa beri gembok. Pak cek repot. Kun karo kemi sekejap Pak telai gembok cek repot tuh sampean Pak. Aji salah nombaan. Deki Pak kun berlang-elangan polisi salah. Engki Pak. Pak, tore taman nengaten nempian. Sareng ke ngecak kanca sedaja. Ajaga, saling ajaga. Barang-barang berharga, terutama yang sepeda nih Pak. Engki. Malah tak detik enggak pusat perhatian orang elang repot Pak. Engki sih Pak. Hilah wis Pak ya. Engki Kok ngereng. lanjut ke anak ya patroli. Engki ngereng Pak, ngereng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sampah cek banyak di rumah. Dua ada tak ibu bang. Udah sampian Pak. Iya Pak. Jadi gampang Pak. Entar keng uang sampah mak semak di beren ada Pak. Makai lakun uang sampah, makai mak semak. Totop napa nih kan?
Jek keng beden apa Pak? Pas micek gawat ada nih kah? Jek keng kula keng karo muang sampah mak semak di beden nih kah? Benih masalah gawat apa nama? Meskipun mak semak, umpah dalam keadaan terbuka, lo beresin lo menurut Iki leres, aning tangki Pak, leres nih kah? Ya, udah budina lebih waspada boleh. Senyaman maling ada orang tahu, nyama apes ada tanggal boleh Pak. Ki, leres. Ki manar muka mantar pada eja ke perumahan nih Pak. Engki. Engki sekelangkong Pak, mana bidak nih kula ki. Siapa lagi? Masuk ke dalam ki. Ya, boleh lanjut ke patroli Pak. Engki siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barang banyak sih. Asli mau jalan siang itu. Makanya iya. Oleh ingatkan yuk. Haram lapar Mbak Sangri. Setelah gurun dengan juga lo kan sok. Padun kucu. Taruh karena. Banyak tuh besok. Sama ganji ya. Di. Ah. Nih, di. Tak kopok kotong. Ira lawan nang kau bilang kopok kok. Ya re. Dia mau isi kayak ngaji datang raya. Kayak karon antara kelenjar yang kemaling lain. Tahu deh. Baji ya bang, kayak orang punya aja kayak jengakin. Orang ada sakin boleh. Boleh. Agus, Pak, dari kita Pak. Nih ke ulu patroli Pak, aman kan Pak? Wah, alhamdulillah Pak, semakin masyarakat sadar Pak. Terus bisa bersorong-sorong karena Pak. Langkung lagi, saya aja gue kayak nggak kasih lain lagi. Siap Pak. Tengah Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengah Pak. Eki Pak. Mimfur na kan di nambuh teng-teng. Aro positif. Polisi juga positif penyakit. Terus dah banget. Polisi na mayo klan na. Malay gampang kita sing itu ah. Tugas sih, Cong. Oke, Bu, neka beri tugas dari sekolahan. Iya sambil kelako, cek pok tompo. Leki malah di budiara do malah lo alembur san lahir. Oke, Bu. Kalau berempat aja nak, ya kakak melok tik datang. Lo neng, Bu. Kelak ro kancen heder udah remang. Saya kebareng mangkat sekolah. Mosle. Iya. Mosle jo nyaman. Oke. Semua kopok lah kan neka. Keng sengak cek anca kening beler deki ibu ngina ya. Cek kelakuan anak ngoreng ngina ya. Sengak. Jaluk gelek deki pakai anak ngoreng bibang pakai anca. Enten. Ina bila kelaku jeng koki awi aka kakak. Tik dateng. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Cek malam cok. Ajar le. Ayo apa? Ale. Mari saja Rina. Itu baru. Ale macam kena cek buah cing dulu. Bersabar Rina. Aling benekeng becik kehede, benekeng lo ende. Aju keng lo tahu. Udah tugas bi tanggung jawab kehede. Iratina on bi ibu leki nasihat ya. Eki. Di wis lah, la pasal anu, la alin salen kok ki enter ka ading na. Oke. Sampai bila cong, hede de iya tok de kakak. Ayu rapa pengerti yakin, Pak Akor setretan anjiang. Kenapa Bu? Pengerti yakin. Kulen nekah keng cuma lo seneng dek tugas kakak setis polisi. Tugas kakak nekah Bu, keng cuma keliling kampung. Pada nepi bingakan gaji buta. Hede me pas ngucak de iya nak. Kakak Angjia keluar masuk kampung dunia kelenjeren. Aji mah aman aki kampung, male aman dari maleng, male aman dari pikul.
Beneng ngamal lagi kampung nih kebu. Mun lakon kakak kentor motoran keluar masuk kampung. Cong, tugas polisi juga nih kun karo nangkep maling juga Cong. Masadar masyarakat, malah andi sikap pada masuk polisi, bisa aja geh kampung atibi. Aji ya, pada masuk nangkep seibu penjahat. Lebih lah kakak terus di kebu. Ya Allah, hedenak, nak. Bu, ibu, bu, bu, ibu, bu. Duh, sayang kami kakak ya. Yang kami kakak ibu lu tahu diri ya. Bu, ibu, bu jaga bu. Alhamdulillah sadar bu. Iya Cong. Apa nasi sakit bu? Njak yang kepelengan didi nak. Kalau lagi obat kelana ibu nak. Wong ki bu. Pesan pada kanji nak ya. Ki. Kakang telepon nak. Ya ki bu. Mat. Pak polisi itu, Mat. Mat. Bos. Bisa Aduh kak. Oh. Sekacim. Film boleh. Kibu sakit bang.
Lupa lah nih. Cepat, dulu. Yo. Sikat. Duh. Masuk. Jadi tukang pelet balik mana tadi? Ya Allah. Laman sakit. Kiki kemana tadi? Saya kecil ya. Potong lah. Bu Haji. Ada apa kakak Cong? Kakak itu kol pikir gila bu. Ya Allah, kayak ngadi moso hedina. Enten Bu, ini kan mungkin pikir kontak nang mangsa kebe kisi EP ke kasa. Orang masyarakat pun banyak sih tengah tuh. Kayak pas tele ada iya hedina, tele lo kakapina kah? Dak remaja obatina kakak cina. Ibu. Pak, sepuran Pak. Saya. Soro sapa no dina. Suruh sapa ami kemiro dina ha. Are nang koy kebele, mentang lingkungan sik macam. Rekan kok sakutan di kanca polisi beda. Bisa boleh. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade gimana, Pak? Nih kagum lah berenang compo. Anak apa Pak? Aduh kula nyon tolong gitu, Pak. Neka masyarakat neka lo oleh napa? Maling bikin neka. Lo bisa ada gitu, Pak. Oh. Ki, gue bisa. Kan masuk kayak gini Kak. Bade perumahan, Pak. Ada terus nih, Pak. Ki, dan terus Pak Ki. Kayak sampai memburu boleh yang Ki. Lakong. Assalamualaikum. Lo kak, kama kak. Nih, bener masyarakat nih. Toko aja. Lawih kok sama kak. Lah, kan tugas le. Sedeki sakit, kan punya polisi selain. Ada masalah sakit, pun masalah tanggung jawab ini. Lebih sakit boleh menukok dia. Oleh gaji tapi engkau tak alasan kita tugas le. Polisi ini pun masalah seragam le. Tapi orang yang bisa di polisi, anda pada bisa di polisi. Contohnya, anda waktu dari narkoba. Pergaulan bebas, ajar kota Pak, pas nolong sesama, udah bener bisa kerja polisi, ngerti jangan. Oh iyalah kak. Tapi dikit sakit nak. Tapi ini kamu itu telepon dulu. Ya wes lah bareng nak. Kakak bareng ini nak dampingi nak ya. Ibu. Saya nggak enak ya. Tengah teh. Orang ki sakit emang kaki dia nak. Tengah teh saya nggak enak. Tuh. Ternyata engkau selama hari salah sangka datang kakak. Setia, engkau percaya, montang kakak lakarku engku. Polisi saya celenakin tugasnya kebaik jaga keamanan. Mulai setia, engkau acencit, engkau dukung ngakapi tugas polisi. Boleh. Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekolah lagi berdata. Kita ngapa Pak? Dari mana lagi? Ani ke Pak, enten tak yamuk masa Pak. Biar orang Pak. Anjak kemarin kempang, kemarin tentang kaca datang kemarin di sekolah. Kicak nika memang kewajiban kita semua Pak, pada aja ke Pak. Ada juga si gelak rumah, dengan orang. Aja Pak. Hilah, aku lagi nih.
Ini ke Pak, mau datang Pak, lanjut dulu Pak. Jaga. Sik kamu nunggu Mas. Iya, Mas. Kemana Mas? Bupati Mas kantor gue Mas. Lah, bersahkan masyarakat menuju ke mana? Masa laporan ini? Tutung. Mohon parlo dapat keluar nih Pak. Meresahkan. Langsung Sapa masyarakat ya Pak? Semua orang yang mau tadi senoro. Mas, di belah Mas. Penyakit ke masyarakat. Kak, bener kan enggak? Semua orang bisa jadi polisi. Iya lek, polisi ada benih kun bola seragam, tapi orang ada bisa jadi polisi. Pun lah orang yang lantik jiwa polisi, terus bisa ngamal lagi jiwa polisi, lingkungan ada bakun aman lek. Oh iya kak. Ayo, pakai pelet lek, saya kapten. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have